Kırgızistan 40 yıldan turgan çoğun mamleket. Kırgızistan 40 türküpten turgan, sirep turgan, türküpten turgan mamleket. Kırgızistan'daki 40 yılının biri oldu. En tarihı çoğun Kırgız eline uzak, köp yıllar yaşap kelgen, ulut katары aygilelep turgan Dövlet Ulusunun atынан sizlerge жақшылық alıp gelүү менен жалынды ысыр салам. Урматтуу туугандар, адам баласы колунан бардык нерсе келет экен. Ал каалаганын жасайт, Кудай берген акыл менен. Кайсы өлкөгө барса бара алат. Мансаптуу адам болом десе, сөзсүз мансаптуу адам болот. Космоско барам десе, көрүп атасыздар, космоско барып келип атат. Bir гана адамдын колунан келбей турган нерсе ал өмүр. Ал Аллахнын буйругу менен сүйүктүү пенделерине берилет экен. Ошондой Аллах сүйгөн пенде, Аллахнын сүйүктүү пендеси сиздердин касиеттүү көлдүн уулу аке шабабызга дагы Аллах Тааланын буйругу менен 90 жыл берип атат. 90 жылдык торколу тоюнда турабыз. 90 жылдык торколу тоюңуз куттук болсун, куттуктайбыз аке шаба. Урматтуу туугандар, бул кишинин 90 жыл ичиндеги Кыргызга кылган кызматыны анын шагирттери, алымдар өтө чоң токтолуп айтып кетишти. Ал жөнүндө биз абабыздын чоң алым экенин, аны менен сыймыктанарыбызды дайым оюңузга алабыз. Бул иши Андижандын темир жолунан Ак-Эчки, Катартал, бүтүн жаткан дөөлөстөр, түштүктөгү дөөлөстөр муну Авлията даанышман атадышат. Ал барганда, бул киши барганда түштүккө дайым телегейбиз, тегиз болуп, дайым кубанычта болобуз. Урматтуу туугандар, мен бүгүнкү ушул чоң салтанатта ушуну уюштурган мына мамлекеттик ушул жердин, шаардын, областтын жетекчилерине өтө рахмат айтам. Айрыкча, урматтуу туугандар, ушул Каракөл университети ушул кишини сыйлап, аке шабанын кадырына жеткен үчүн баарыңыздар да ушул кишини жашын берсин деп Кудайдан тилейм. Урматтуу туугандар, мына силер айткандай, бул кишинин алдында да көп нерсе турат. Урматтуу аке шаба, жанагы 400 лыжачан спортсмендерди кой берип берет. 40 километрге, 50 километрге. Анын ичинен 4-өө гана келет. Калгандары лыжасы сынып, ар жерден чыгып, 4-өсү гана финишке келет. 90 жаш сизге финиш эмес, 100 жаш, 120 жаш финиш. Сиз менен Кудай кааласа, жана бирөө айтып кетти шагирттериңизден. 126 жашта, даже 26 жылдан кийин дагы көрүшөбүздөр. Ошол тилектерди Кудайым бере берсин. Эми урматтуу туугандар, касиеттүү Кыргызстан, анын ичинде көлдү айрыкча дагы бөлүп айтат. Касиеттүү көл дейт.
Қасиетті көлден қасиетті адамдар көп шыққан. Алардың атын айтып отырмайын, Жетакен айтайын. Ошол Жетакеннің бірі өзіміздің атауыз, Сартакеннің прямой потомогу, анын чебересі, дурасы Акешеваның. Көл шынында айтқандай қасиетті болса, ушундай кишилер чыгат беле. Саякбайда кишилер чыгат беле. Канчалаган манасчылар чыгат беле. Мен ойлойм ушул отургандардан. Дагы буюрса Акешевадай, Жетакедей Кыргызстандын элине кызмат кыла турган касиеттүү көлдөн көп адамдар чыгат деп ойлоймун. Ишенемин. Рахмат сиздерге. Урматтуу туугандар, мына мен артымда дагы Төлөс туугандарым отурат. Аларга да сөз берейин. Алтайда биздин туугандарыбыз көп. Төлөс урусу. Төлөс деген сөз бул кыргыздын бир урусу. Ошол жерде бир Төлөстүн бир баласы, кыргыздын бир баласы Боздумада Кремльде депутат. Ошол киши келген сайын тазим кылып Акешева менен дайым сүйлөшүп кетет. Кеше жакында 15 күн болду. Келип ушул кишини чакырып батасын алып да кетти. Бирок тойго келем деди эле келе албаптыр. Ал өзүнүн куттуктоосун жөнөтүптүр. Азыр куттуктоосун окуп берсин силерге. Рахмат. Урматтуу конференциянын катышуучулары, урматтуу туугандар, Маликова баары эле айтып салды, айта турган сөз деле калбады. Акешева, мен эми сизди анча жашактайм. Бул жерде мага чейин айтылды. Мага окшогон мен возрастымдагы адамдар Акеш ата деп атпайбы. Мен Акеш аба дейм. Жашактайм сизди. Өзүбүзгө белгилүү болгондой, мына кече эле Алтай цивилизациянын күндөрүндө биздин кыргыз тууганыбыз, кыргыздын улуу инсаны, алтайлык кыргызыбыз келип чогуу чай ичкенде өзүнүн убадасын берип кеттилер. Кудай буйрса, Акешева сиздин 90 жылдык юбилейиңизге келип катышып, өзүм жылы сөзүмдү айтам деп тилекке каршы иш сапары болуп калса керек, келе албай калды. Өзүнүн куттуктоо сөзүн берип эле, уруксат болсо окуп койсом. Многоуважаемый Акеш ака, сердечным земным поклоном и глубоким почтением приветствую вас, досточтимого аксакала евразийства, с 90-летним юбилеем. Вы выпистованы из подлинно народного духа. Лично меня в нашем общении всегда приводило в восхищение ваше поражающее воображение, философская историческая память. Удивительное сочетание вас, народного духа и аристократизма, в высшем смысле этого слова. Теоретические познания ученого профессора и истинная интеллигентность. Глубинное ощущение истоков народной жизни, чаяний своих земляков. Ваши поистине энциклопедические прикладные знания. Вы твердый, неизменный и решительный приверженец единения Кыргызстана с русским миром. Великолепно владеете русским языком, знаете массу притч, пословиц и поговорок многовековой мудрости народа. Я благодарен Алтаю Кудаю за то, что у рода Төлөс, которому имею честь принадлежать, есть такие незаурядные личности, как вы. Равно как и горжусь тем, что именно Төлөсы составили историческое ядро первого тюркского и кыргызского каганата. А язык Төлөсов стал первоосновой
древнетюркского языка. И сегодня на Алтае и в Кыргызстане мы говорим на этом языке. Алтайская цивилизация обретает особый вес на евразийском пространстве современности. Родственные народы алтайской языковой семьи с большой ответственностью несут и всемерно обогащают историко-культурное, цивилизационное наследие своих предков. Вы лично принимаете в этом по-прежнему активное и инициативное участие. Истинный евразиец. Вы воистину соединяете в себе единство времени и пространства. Да хранит вас көк тенере и великие духи Алтая. Алтайский писатель, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Иван Итыгулович Белеков. Ассаламу алейкум, туғандар. Эми биз дагы 1-2 мүнөт убактыңыздарды алабыз. Биз дагы Жалал-Абадтан ары дагы бир ашуудан ашып келдик, ноокаттан. Көп убактыңыздарды албайбыз. Ошо Акеш атабыздын бир сөзү бар да. Туган барыш келиш кылат. Дос алыш бериш кылат деген. Ошол барыш келиш кылат деген сөзүнүн аркасы биздин дөөлөстөргө Кыргызстандын бардык областында жашаган дөөлөстөрдө ушул барыш келиш кылып турабыз да. Анан бул барыш келишти биринчи ушу менин абам Муктар Бостонбаев деген абабыз болгон. Ошо киши ушу Акеш абабыз экөө 90-жылдарда барыш келишти баштаган. Мына Кудайга шүгүр, ошол барыш келишибиз уланып келатат. Анан экинчи жана Сыпай экөөбүз айткандай, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бир төөлөстөр ушу абабыз 90 жылдыгы чыгып калганына сыймыктанып, ушу Кудайдын бирет эртең өкүрүп барбайлы. Бүгүн тирүүсүндө төбүбүзгө коюп алып, сыйлайлычы ушу кишини дедик. Ушул абабызды сыйлап, ушинтип эки ашуу чашуу ашып, белектерибизди көтөрүп, ушул салт артынан айтылбай, тирүүсүндө, көздүн тирүүсүндө ушул Акеш абабыздын ушундай Кыргызстанга, кыргыз тилине, кыргыз элине, кыргыз урууларына сиңген эмгегини биз тирүүсүндө көрөлү дедик эле. Мына көрүп атабыз, угуп атабыз. Сиздердин баардыгыңыздарга рахмат. Ушинтип биздин абабызды сыйлап келгениңиздер үчүн. Анан көп эле мактаганды баарыңар сиздер айттыңыздар. Эми биз береке өтөлү да бир аз эле ушул даярдап келген грамотабыз менен орден медалдарыбызды, конверттерибизди, кыргызча айтканда кыл куйруктарыбызды тапшырып коелу. Чоң рахмат, кымбаттуу көйнөс комундагы туугандар. Бизде Кыргыз Республикасынын улуттук билимдер академиясындагы сыйлык бар экен. Ошону тапшырып коюучу бул жакка Кыргыз Республикасынын улуттук билимдер академиясынын коомдук иштер бөлүмүнүн окумуштуу катчысы, филология илимдеринин кандидаты Ибраева Дамирайымды чакырып коелу. Академиянын сыйлыгын тапшырып койсун. Саламатсызбы, ардактуу Акеш агай, кадырлуу коноктор дегеним 4 күнүмө келдим. Агай да мени окуткан, силерди сыймыктангандай мен да сыймыктанып айтагам. Коомдук илимдер бөлүмүнүн Кыргыз Республикасы не только көліктерін шашпайша. Саламатсыздар, күткенсіздер, құтманды кешіңіздер менен ушул биздин атабыздын тойуна ушул сөзсүздерде 5 киши жүрген. 5 эркек жүрген бизде кыргызча айтканда. Assalamu alaikum. Hurmattуу бүгүнкү Акеш агамызды 90 жыл тойга келген меймандар. Ана бүгүн Акеш агамдын тойуна Кыргызстандын 4 бурчунан келип, анан Россиядан Алтайскіден Пиаламай өзүнүн катын жөнөткөн.
Bana bugün şu üniversitede başçı Abdullah Kurbanbek baş olup bizim gubernatörümüz Asılbek ve şahitin baş olup şahitın yerler tutmanda bazı kuruluklar bilgim bana Keşavan'ın 90 yılında kuruluk. Bizde geçeli şurada durumda 80 yılında köküldü. Kırçal Daşır köküldü, bugün de o sıra elektrik mesela hayvan canlısı düşünüyorum, hayvan canlısı olmak. Yani beni özüm tanışıp koyar, hayatımda Keşavan'ın alacağım başa gelip oturup bağlıdır, başkanda da bağlıtma. Şu tuğlaslarının başını biriktirgen, Ostanbay, muhtar hareketigen, o soğumusun noktadır ayırman var. Tuğlasların başını biriktirgen, Akıştava bolup körüldüğümüz körüldüm. Tuğlaslarını biriktirgen, şu Mamat Gülşan'da ne bulunur? Üçüyoruz ve çekip olanı uyuşturup, Kırgızistan'dan tuğlasların başını biriktirip, 6 ayda tuğlasının başını biriktirdik. Kıtay'dan da gelmiştik, tuğlaslar İyi aşağıdan geldi, bana biriktirip bari biriktirip koydu. Bir yerde Muhtar Hakem Ramalık'ta salın köyde Ramalık ötüp etti. Cahil 5 yıl olsun, bizim Asfaltalımız, bizim Bakay Atağımız, usul Akeşava. Akeşava'nın yanında, buna bugün ayıttım ülkedekleri. Doktor, kılaçamız, nalıklar, tilkiler, ulan gecelikleri biz aytarlar. Bırak Akeşava'nın salmağı, öte çok. Öte çok. Buna Akeşava'nın can başında dursan, bunu sözünü uksan, bana okumak kanalında жақсы болып кетеді. Üç çalıp жақсы alıp жүреді, жақсы бірге kişiyle adam köyünü көтереді. Bu kişiden көп нәрсені үйренсек болады. Yani Akeşava, siz öte бақытты адамсыз. Qadrli qonaqlar, mana bu kunda bardığımız chidamsizlik bilan kutdilar. Biz kutgan kun kelib, barımızdan yüzümüz yarıqdi. Ушундай салтанаттуу, кубанычтуу күндө мен улуу акын Алы Токонбаевдин бир ырын айтып кетким келет. Таң кашкайып мен турдум, көрөйүн деп көрүндү, көрккө көңүл бөлүндү, коргон жасап койгондой ак чаш тоолор көрүндү. Алы Токонбаев жөнүрлөбады. Күндү көргөн көлүнү ушул жерде өмүр бою чыгарма жазып, Үсүк көлдүн жанында чоңойсо дагы бир күн ошол жерде көлдүн жээгинде жатып, таң атканча көлдү сагынып калды. Таң кашкайып мен турдум, көрөйүн деп көрүндү. Күндү көргөн көлүнү таң атып атпай саат 5'te туруп, бүгүн көлүм кандай болуп калды экен? Бүгүн көлүм кандай son alanda turduğun de cübürüp gelecekti. Men dağı Akeşavam'dı kündü görsem dağı bugünkü günü 90 yıldığında kanday sonun, kanday жақсылықта turduğun de şaşılıp Жаллабадтан жетip geldim. Akeşavam Hasiyetli kölдің ұлысыз. Жалпы көлдің елі ұшындайда жақшылыққа өзін көрсетті. Сізді көкіретіп аспанға шығарып қырмап тұрады. Көлдің елі қиынды, данышпанды, ақылманды даңқтаған еді. Дайым сізді даңқтап, daim жақсылықта биік көтеріп тұрғанға көлдің елінің ертеңгі жақсылықтарын өз көзімен көріп тұрамын. Урматтуу Акешава, Алла Таала сізге бақтылылықты бере берсін. Kölдің еліне 90'ga çıkış, 100'ge yaşa, 100'ge çıkış bu birinci емес. Kölдің елі көп yaşagan
akılman, danışman oşonun içinde siz de varsın. Bala çakanız bilen, kasiyetli köldüleri bilen, daim tüş Kırgızstan'ın dangazasında otururlar. Hurmatlı tuğanlar, körüge baylanıştуу men bugünkü avamыздың torkolu toyunda jönlü ketkim jok. Bir kuplet eğer sizler kalsanızlar ırdak bereyim dep turam. Al en maket ısıkıp degen. Bilmedim bu dünyayı sezimedim temir tas. Ödümazay arka boydan balam tegin öşödey atım benim bir can edim yaşar. Hemen ruhsat veresiz mi? Başkaları tanıştırıp verelim. Hemen. Sizler bilesizler, Dövdesler, Özgeçe Amatur yanında, Dövdes aile hükümetinde, Dövdes orada da özüz atap sürüyoruz. Şu Dövdes oradan gelen, Dövdes aile hükümetinin zam orunmasarı Murat'a söz verelim. Geliniz. Lafı kişiye taçırım bu koşmada. Uyumuştur suyunuzda. Sokağın katılımcıları, Hurmatlı Akişova. Sizde 22 binden aşkın kaldı var. Hatırlı Kırgız Ayvaybağı'nın çapı kalkınmasından 90 yaş Kurban Kur'an'ımızdan çen yürekten kutluktayız. Sizin osibetli kere yapkan yolunuz, Kırgız'ın madani murası olan tarihı, tigi, mülk adatı, sada saltları, Urukluğun artık olan sancılasın yüzde akıllı Kırgız elinin bilimligi, ıntımalı için bağ jetli sorunlarımızın dalil edebiliriz. Siz Kırgız dilinin sintaksisi boyunca emgağınız arkalı Mongol, Altay, Irmak'a çıkış, Sibir, yana başka kendiklerde kaptıkan petrogliflerden baştan ayak antarıp çıkıp, anı Kırgız dili kazanasının bazasında çeşmelep çıkımının mamleketimizin jogorku kuşaylarında bilim alıp жатқан stüdentlerde okuturda German grammatikanın çektirmesinden жазуу tilin, din, madaniyat, etika, filosofiyasını tarih menen arkalaştırıp öte zarına kendini dalil ediniz. Andan tışkarı Ысыкөлдүн жетакчысы болгон ойчулдар, агартуучулар, эл кишилер атыккан данышман, Карга аке, Сарт аке, Тилекмат аке, Садыр аке, Карач аке жана Кадыр акелерди изилдөө боюнча эмгектериңиз калтырылган жогору бааланып кетет. Урматтуу Акешова, сиздин жогорудагы эмгектериңизди жана жалпы эле өзүңүздүн байсалдуу өмүрүңүздө басып өтүп келе жаткан жолуңузду учурдагы жашообузга үлгү катары пайдалануу менен эл биримдигин жана ынтымагын чыңдоодогу ийги сонуңуз үчүн Төлөс айыл аймагынын элинин сунуштарына негиз айылдык кеңештин чечими менен сизге Төлөс айыл аймагынын ардактуу отурумун алып андыктан ушул ардактуу канунда тапшырууга уруксат этиңиз. Sizin tavsiyelerinizi emin bakken oldu. Birikti, birbirinizle tavsiyelerinizi. Koçalar. Ahmet Akif. Ahmet Akif size alırız. Selamun Aleyküm. Tövbe Süleyman'la. Ana uşuk şeyler siz versene. Yaş versene. Verse değil. Hazırladın yaşamanı. Rankını kadar şeylerleri tanıtıp yenileyiniz beni
bizni başımızı koşup gündüz düştük demek artık böyle sultanları çağırıp bana nanı çayınızı verip şatağınızı verip oturmaz. Biz bu sözü kılman istiyoruz. Çok kıymet. Bizim burada Uşunday olması gerekir. İlimdi, bilimdi, bilgenli ürünleri ilimdi götürmen. Bizim emeğimizde Allah'tan bereke versin. Şu ilimin bu sözünü kılmasını böyle versin. Görevlere yar başlayan Polat'ta Selamünaleyküm. Alıstan hatalık geldik biz. Batken oblasının en alış yeri. Akeş Akşakal'ın 90 yıllık nüfleye kutlu olsun. Uşul toyga kelgen insanlar vardı. En çıkan, en kıyım degen insanlar geldi. Ar bir sözdü, aytat toptoğun satılgan orlagan eken. Kölde bir süzgen parakat toptoğun sayın bayakalat. Adamın жақсы jamanı süylegen sayın bayakalat. Sizler bardық sözünüzden süylegen sayın bayakalat durат. Oşo sözlerde jaraşıklı sözge çıkkan adamlarga rahmet aytamın. Eki töresini biriktirgen uşul Akeş Akşakal'ımızga rahmet aytamız. Kadın katlaştık, jakındatkan aksakalımızga rahmet aytamız. Munamda süylegen Malik olan akamızga rahmet aytamız. Ağzınızda ömrünüz uzun olsun, rızkınızda belen olsun. Allah Teala hiç kaçan ırtımaqçılığınızı ketirmesin. Rahmat. Emin Çüyden gelen Doldurmaya başı ağız. Bizde Kırgızstan'da dövlüstür, dinestür, şişekler, toğanlar, Uğdaşarı, Ardöğüttür, Şalva, Yalpınızdır. Bırakşın Akeş'in Kutlanlı toyuna gelip şimdi batavuz, bir batavuz. Oşan batalarını bakırın, Allah Teala kavulmasın. Bu kişi daha 90 yaşına gelirken atası 116 yaşına geldi. Bu kişi de 30 yaşta varsın. Andan olsun. Oşo hançanı koymuş yaşında da oşo da akıllıysın. Yok, onca akıllıysından elge danışmanlık sözlerini aytıp bu kişi elge ilgi oldurar. Biz biz elemez, yani Kırgız elemez. Altay diğer Kazak'tan beri bu kişinin tanrılarına bulmadı. Henüz neyden arkadaşlar böyle seni Kiyaga Altay Kiyaga'na deniz geçeyin eğleni verirken siz yerde olsa şunday görüşlerden aklımdan çıkışır gereken. Toğuk kaygılansa kullanasın, kalkmazsan çok güzel çıkarasın. Turgut'ta bir kalıptaca şol olmuş, o adam kuşun için varasın değil. Siz vara gördünüz, bürok vurmasıyla gittiniz. Bundan arada vurmasıyla tatlıklı olunuz. Allah Teala işinizge yapsızlarını bulasın. Hükmüne cesedikli olun. Rahmat, Tokmok'tan gelden doldurmaya karşı görüşmeyiz. Hırsiyetmeyen görüşmeyiz. Emin akıllı sözlü Atbaşı'dan ardından gelgen Bolot Andavekip, Bolot Acıdık böyle. Gelin. Vay bağırdık. Dövlüs, Kırgızstan başı dövlüs'te çoğup geldik. İçine kulak salmalı, dövlüs'tür. Арманыстар, урматтуу республика агайын туугандар, мына бүгүн Акеш абабыздын коркоо тою болуп, тиги Баткен, Ош, Жалал Абад бүт Кыргызстандын төрт бурчунан баарыбыз чогултуп отурат. Бизди ушундай чогултуп, ушундай дегенге көтөрүп бириктирген Акешованын аябачы ийгилиги чоң. Бул киши мына бүгүн көрдүк, илимий конференцияда канча доктор илимдин барабыз ушул жетеубүздөн барып келип ошону катнашып турушушкен. Анан Акеш абабыз биздин үйгө 2 жолу келип түнөп кеткен, батасын берип кеткен. Биринчисинде Сартакен эстелигин тургузарда, экинчисинде Чечтөбө деген бизде жерибиз бар. Ошого бата алалы деп эл Акеш абабаны чакырып батасын алышкан. Бардыгыңыздар билесиздер, көргөнсүздөр.
соцсеттерде айтып атышат. Анан Акешева сизге ден соолук. Жана сиз айткандай дагы 26 жыл биздин алдыбызда туруп турмуз. Акылдасатыбызды бизге берип турмуз. Мына баягы сиздин демилгениңиз менен ушунча адам биригип, жанагындай иштерди аткарып атабыз. Сизге ден соолук, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Эми бул жерде карап отурсак, элдин баары түшүнүп атат. Өзү көрүнгөрү микрофонго кол тийсе сөзүн көрбөйт. Атырабек сиз неме жыйынтыктап коюңуз, э? Жыйынтыктаганда эң акыркы ушул сөз кесип коесуздар. Эми Төлөстүн атасы, Төлөстүн акеси болуп атабыздын 90 жашын белгилеп атканда биз ушул атабыздын энесин ошо алдында туруп көрүп тургандай кылып Тажикстанга килемге заказ берген болчубуз. Ошол килемибиз эстафета болуп Тажикстандан Баткенге өтүп, Баткенден Кызылкаяга, Кызылкаядан Ошко, Оштон Бишкекке, Бишкектен азыр Түпкө келип, Түптөн өтүп, могу жерге келип калыптыр. Баягы Тажикстандын границасында бир аз окуялар 2-3 күн мурда келиш керек эле. Азыр 15-20 минуттан келет экен, биз ошону тапшырып коебуз. Ошондо дагы ушул кишилерди тургузбай эле коелу, бираз эле айтып коелу. Чындыгында ошол бул дагы эстелик, бул дагы эл ошондой кишинин алдында астында айтып койгон туура болот. Анан келгенде кийин өзүбүз тапшырып коелу. Чоң рахмат туугандар. Сиздер дагы ушул биздин атабызды баштап, баалап, биздин келип төрүндө отуруп, атаңыздарды берип отурасыздар. Балага ат коерде жакшылык коюш керек экен атыңа. Иман атабыз Акешева атабызга Акеш деп ат койгон экен. Ушу сен Төлөстүн Кыргызстандын акеси болчу деп ат койгон экен. Иман атабыз үчүн Акеш ата болсун. Биз үчүн Акеш ата болсун. Рахмат. Андемесе биздин Кыргызстандын 4 бурчунан келген Жаллова, Ош, Баткен, Нарын, Чүй, келген Дөлөттөр колчоолор. Андемесе, Дөлөттөр аны чечип шашпай. Жолдорубузга сиздердин көңүл койсоңуздарчы. Белеги азыр ушул килем баладан ушуну кабыл алып койсун деп ушул Акеш атабызга сыйырман кылып Тажикстандан жасаттык. Ошол жасаткан кишилердин дагы аттарын атап коеюн. Ошол кадам жайда биздин кыргызда профессор Гаиров Виталиев деген абабыз ошол аябай жасатты. Ушул баягы жакшылыктын жарчысы деп коет. Ушуну араң жеткиндик бүгүн азыр. Жана биз сөз сүйлөгөндө кечкен болду. Баягы ушул мына той бүткөнчө келип калды чындыгында. Эми азыр сөздү мындай кылалы. Биз ноокатта жашаган Төлөстөр, ноокатта жалгыз эле Төлөс жашабай, дагы башка уруулар, жанагы чоң кишилер айткандай башка элдер жашайт. Ошолордун жанаша жашаган элдердин ичинен мен бул жерде чакырып коеюн, эки жигит бар эле. Кел Амжан, Маматжан, келгилер, мен силерге сөз берейин, биринчи андан кийин Төлөстөр сүйлөсүн. Төлөстөр коногун сыйлашты билет. Сиздер атаңар ушул ноокаттан келген атасыңар атабыз деп, биздин атабыз деп, ушул досубуздун атасы деп келип атасыңар. Ошон үчүн могу Маматжан деген Айдаров ушу бизде өзү тейит менен Төлөс бир тууган деп коет бизде. Жанаша жашайбыз. Жанаша эр сайышка катышып жүргөн батырларыбыз чыккан. Ошон үчүн биз ар дайым тейит менен Төлөс ноокат районунда жанаша жашайбыз. Ошол тейит туруусунун мүчөсү
Маматжан Мағауин. Рахмат. Рахмат. Біріншіден, ассалаумағалейкум. Осы үсікөлерін жасаушылары, үсікөлері, алтындай болған сол кереметті үсікөлдің жасаушылары. Шудай, сіздерге біз сұқтанамыз. Шудай, Акиш ауаны ұшыл үсікөлді көріп, çoğaytıp, Kırgız eliga çok rahmat, Azim, rahmat sizlerge. Biz uşul men teyit durumundan sizge çok rahatsızlık, Kırgız elinin ösüşüne, geleceğine çok salım koştunuz. Ben bugün sizin konferansiyanızda tolkundan oturdum. Sebebi sizde havalar Kırgız'dan da köp olsa Kırgız'dan ösek, önügör. Kırgız'dan hiç kaçan yok olmaydı. Ben o şoku geldim bugün. O şoku akşama sizge den solum. Var olunuz. Ardayım Kırgız eli için hizmet kılayırız. Biz ardımızdan suymurtanıp ardayım boşta kürüyoruz. Rahmat sizge. Söz böğrü uğrusundan Alımcan Kalıkıç'a. Assalamu alaikum, hurmatli tuğanlar, hurmatli ayir, hasiyetli жерден eli, hurmatli şu aybay çoğun tantanaның қатысушылары. Акшава, sizde мына бүгінгі 90 жашқа шығу болған күніңіз менен мен жаштар қатарында айтайыншы, бүгінгі 90-ға шыққан толған күніңіз менен шын жүрегімнен құттықтаймын. Сізге мұндан арадағы чоң алдағы мақсаттарыңызға іске асуына әрдайым тілектеспін. Біз эми алыстан келіп, ушул сіздің өзіңіздің ұлыңыз болуы, небереңіз болуы, иншалла біздің жақын досымыз, жақсы көрген досымыз, Үсікөлден аябай чоң инсандар шыққан, ошолордун катарында, ошолордун бири азыр жогорку сотто кызмат этип аткан сиздердин Камил деген уулуңар бар. Ошол кишини мына жанына келди. Ошол кишинин чакыруусу менен биз келип сиздерге катышып отурабыз. Чындыгында биз конокпуз. Ушундай балдарды тарбиялаганга дагы мен ойлоп атам, сиздин салымыңыз чоң. Мындан ары дагы касиеттүү Кыргыздын эң сүйүктүү Ысык-Көл жеринде чоң кадрларды тарбиялоодо, чыгарууда дагы салымдарды кошуп жүрө беришиңизге мен тилектешмин. Ошондой эле ушул жерде отурган жалпы Ысык-Көл элине жана конокторго андан тышкары мына уюштуруп аткан Töölö суруусуна жана мына досторубузга, ошонун ичинде өзгөчө Камил досубузга терең ыраазычылык. Мындан ары дагы Кыргыз элине кызмат кылып, Кыргыз элин ошондой эле Ысык-Көл, ошонун ичинде өзгөчө Ысык-Көл өрөөнүн өнүктүрүүдө өзгөчө чоң салым кошот деп биз ишенебиз. Чоң рахмат сиздерге бардыгына. Аким Мурзабаев сүйлөсүн. Assalamu alaikum, hurmatli tuğanlar. Buna bugünkü arkadaşlar polis sebebi akşamın çoğu bugünkü bayramında var olsun istiyorum. Akşamın hurmatli tuğanlar var biliriz. Bu bizim Kırgız'ın kadırman, danışman, söz ustası, sözlü bağlanan, söz toptanan bizim Asaral hurmatlı sebebimiz. Akşamın yaşını bağlı söz versin. Akşama buradan bize destek versin. Güç ve gayret versin. Olmak versin. Daima sizi yakın tuğanlarınız, devletçiliğiniz daima sizi sürdürüp, kuançlı olduğunu Allah'tan nasip etsin. Daha güzel bayram kutlu olsun. Rahmat. Akiş ama ben
Насибдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин жамаатынын атынан сиздин 90 жылдык юбилейиңиз менен, мааракеңиз менен куттуктайбыз. Сиздерге маалымат катары 2018 жылы илимий кеңешибиздин чечими менен Аке Шиманов агайыбызга кыргыз тилине салган салымы үчүн, кылган үзүрмө эмгеги үчүн Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин ардактуу профессор наамы ыйгарылган. Бул киши биздин ардактуу профессорубуз. Ошондой эле Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин ардактуу профессору болуп, биздин Камил Курдубаевич да болгон. Мына биздин университет менен дайыма кыргыз мамиледе болуп, биздин университетте иштеп аткан жаман катары бүгүн өтө сыймык танып турамын. Мен эми көп сүйлөбөйүн, жанагы мектепте кыргыз тили окугандагы анча-мынча декламацияны айтып коеюн. Бул турмушун кызык кой, кызык жерин сызып кой, өтө кызык болбосун ошончо айтып коеюн, анча-мынча бузуп кой дейт. Мен кичине бузуп айтайын. Эми Аке Шалга көп калоолор айтылды. Ушул жерде отурган көпдүк туугандарга, өзгөчө дөөлөс туугандарга, баарыңыздарга үлпүл деген наздыкты, көкөлөгөн көңүлдү, көк дөңгөн өмүрдү, күчүлөрдүн жары болсун, сүйүүлөрдүн жара болсун, үй бүлөнүн ырыс кешикти, өмүр кайруу бешикти, көздөрдүн тиктешүүсүн, каректердин издешүүсүн, эчакы эстешүүнү, бүгүнкүдөй кабилет кездешүүнү каалап кетем. Рахмат, Бабырбек, рахмат. Урматтуу коноктор, урматтуу ала, мына бүгүнкү күн өтө Кыргызстанда чоң күндөрдүн бири, кыргыз элинин урматтуу аксакалы Аке Шабановдун 90 жылдык юбилейи менен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дөөлөс эли сизди дайым алыста болсок дагы сизди дайым эстеп жүрөбүз. Сизге чын ден соолук, uzun өмүр, бакубат турмуш каалайбыз. Анан сизге дагы элибизге мына кыргыз элинин бермети болгон Ысык көлдүн элиге чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушул Кыргызстанга ушундай жакшы жерлер берген Алла Таалам кыргыз элиге дагы ушундай көңүлдөрдү берген. Сиз ошогон аксакалдар, сиз ошогон илимдүү аталарыбыз болсо, сиз ошогон туура сөздү билип, сөздү таптап сүйлөгөн абаларыбыз болсо, кыргыз эли дагы көкөлөбөсө керек. Сизге дагы бир жолу чын ден соолук каалайбыз. Сиз бизге акыл оюңуздун булагы болуңуз, көзүңүздүн чырагы болуп жүре бериңиз. Сизге узун дагы жүздөн ашуучулук каалайбыз. Ошондуктан ушул белегибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Силер муну тапшыргыла, балдар. Анан кийин жана эки бала. Bir sumka, bir коробка, bir эме ошону. Ооба. Алып келгиле, көтөрүп келгиле, балдар. Себепти көтөрүп келгилечи, балдар. Көтөрүп келгилерби? Эми ошо көздүк жигиттерге, айрыкча кудаларга барып ооз тийгизгиле. Атайын ошо Баткенден келиптир, ошо жерде жүзүм бар, яшык менен 5-6 жашык алма, 5-6 жашык жүзүм бар, ошону барып ооз тийгизгиле. Ар бир столго бөлүп бергиле. Рахмат. Баку Айшасынасында мына бүттү. Рахмат. Азырайымға рахмат. Бертіге ноғаттан келген біздің Адырайымы сіздердің атыңыздан қуаныш көңілімді қойды.
ошону дагы кайталайын. Жашай турган күнүм да бар болсо, ошону кошуп айтканда, мен көрбөй калган өмүр жашты силер көргүлөр. Мен жетпей калган бакталайга силер жеткилер. Mana bu жашап турган куттуу жерге ата-баба калган. Түбөлүк силердин ыйык уяңар болсун. Бул атадан мурас болуп калган ыйык. Мындай жер кыргыздар жашаган жер. Дүйнөнүн бир да жеринде жок. Жер шарында жалгыз бир укмуш керемет жер болсо, ошол кыргыздар жашаган жер. Az болсо да дүйнөдө ушундай жерде жашаган калк кандай калк экенин билесиңерби? Кыргыздын Кудай колдогон калк. Элдин бир эле колдоочусу болсо Кудай. Кыргыздын эки колдоочусу бар. Биринчиси Алла Таала, экинчиси Манас ата. Манас ата кыргыздын экинчи колдоочусу. Манас деген сөздүн өзү колдоочу деген сөз. Байыркы санскрит тилинде Манас деген колдоочу деген сөз. Mana uşutup Kırgızga buyurgan ıyık geldi. Hiç kimge tevil etmeyi, hiç kimge bastırmayı, hukumdan tukumga tüyölük alıp gelip bizge belek kılıp bergen. Ata-babaga bin mertebe razı oldu. Hem şu kutlu yerde yaşar, hukumdan tukumga şu kutlu yerde kut boyunca ötközüp berip dururlar. Bağırda da gök dilegen dilegim azırkı zaman başka balıkta get baradır. Jıl sayın alamdın ösü ötü köp. Azırkı Birikten Ulutlar Oyununun camiyeleri boyunca 1 minutada 226.000 adam terör ötken. 1 minutada siyah bir hava olup kırsık pırsı beri hoşkoda 80.000 adam öyle dedi. Hoşkoda da 46.000 adam minutayın giriş oldular. Dünyada kanday görünüşü olup kep adam. Ar bir halk özün saklao üçün küreş olardı. Bardık yerde dünyada ağlamda açıp birikip özünün halkını saklao üçün hareket yasap atardı. Biz kim? Yine de dünyada denizin bir tanrısınday olmam halktı. Birimlik, ıntımak, akıles, adamgerçilik, emgek kadar olmaktı. Uşul bir tuğandığınlardı tüyölü saklap, uyulgan korgosunday bir oldular. Benim dileğim uşul. Uşul turgan Kırgızstan'ı gelecekte tukumuna bundan 5 metre solun, bundan 5 metre mıktı bilek kılıp ökköz böyle. Emin sizlerge dağır yolu. Başımdı yiyip durup tazim kılalım. Kolumdu köküröğümü alıp durup cügünemin görüküröğüm. Baktılı oldular. Allah Teala'dan beni özü tek başıma elleri dilesem, sizlerge dal oşonu dileyim. Kudayım ömür versin, baktalay versin. Bırakma. Rahmat Eymen. Hurmatlı bunlar, bizde aytat mol altınlarını appaklı ağırlığa sanırlarlarını altınlardan appaklı mozakta nokatan Abdurrahim Hakkı söz söyleyen Keşova. Ata, siz geçip koyunuz şu yerden büt bardığı el yurttağı geçip koysun. Uşu bizden 2 aşıp Akimcan Cembaev kompozitör gelip kalıptır. 5000 tazından bu oğuz segizlik bir oğuz söz söyleyip koysun. Ondan iyi bana verelim. Geliniz. Gördük büyüğü olası. Şöyle bir nokta gelip kalmışsınız. Biraz kişine geçip bilen hazır beyaktan merak etme. Bakın sen söz verme var tinglemde. Çeyizde hoş gelmişsiniz. Assalamu alaikum. Rahmat, aleykümselam. Ava, kandaysın? Özünüz akşamı. Men biraz geçip kapı olmasınız. Biraz tiyatırda işler olup kalıp degenler. Biroq men sizin ушундай сүйлөгөнүңүздү угуп калганым эмес. Алла Таалага разы болуп атам.
Hem tuğanlar hem aka Süleyman sonunda ben bilem. Buna o yerde men dostum bu sabahı beşen ağır ısınmay, beşen dokusunmay ettiğim var. Oşanın eğer yazgan okusalar oşu süyle öyle hoş gerek de. Hepsinde bu ilimi göz karışmıyor, adamgerçilik göz karışmıyor. Uşunçalık teğen, uşunçalık özünün ağayla, özünün muayla, özünün profesör uşunçalık tazim bulup durup yazgan bir sakası var da. Buna uzayda oturup yap oldu, çaşını ağartıp avamdı dizlerimdi. Hem hava, hem neden? Ömrümüz uzun olsun. Endi okşup men yüzgө çık demeyin. İlgeri bayağı bir üstüne çok var eкен. Айтпас керек. Ama Allah Teala'dan mümkün siz 110-120'ga çıkarsınız. Allah Teala Allah Teala kulağında olsun. Hem sizin emgeniz, sizin Kırgız eline kılgan ушундай насаат сөздөрүңүз баарыңыз мына азыр биз ошол сиздин насаат сөздөрүңүздөрдү алып тегиңизди алып туруп биз балдар кылып үйрөтүп атабыз. Сизге рахмат, өмүрүңүз узун болсун, дес болуңуз. Сизди ушунча калк келип, ушунча эл келип туруп куттуктап атканда мен кубанам. Өмүрүңүз узун болсун. Ama bu noktadan geldik çakmak. Ben o sözü geçip kaldım buraya. Rahmat, Akimcan Ceyhunbay, Kırgız Respublikası'nın Malatya Emlik Tigin Şimer Kompozitör. Uşul, Gekle, Türk'ü Şubatçı. Var olsa da tuğanlar batkenden sizlerge жақшы атаған Cuma ağacının ürünü koyunuzlar. Ey deptir başta. Allah emniyeni veret. Ben sizlerden kaş kavağınızları görüp tuğan uruktu sıyrap kanday aş verdi, çay verdi, kanday tertipte, kanday urmattadı. Uşur күнгө чейин кайрап коштошуп кашыбызда турасыңар. Ошон үчүн оң сөз кандай кесе кабыл алып коесуңар. Калайыкка туугандар, кулак салыңар. Түндүк менен түштүктүн төрүнө келип турабыз. Даңкы чыккан кыргыздын көлүнө келип турабыз. Akaşakam söylese anın sözünü uğabız. Yemgek kılığı vergeye tanılgan eken bayırtan. Halkı jutun çıkarıp dastarxandan aş verdi. Vata verdi, söz verdi. Barın aziyeti var, duanı adıp durabız. Dayım akıl söz açtan, töle suğan başına silerin sözünü uğabız degen. Bizde bunu bol boy. Aman! Vay aynan Akaşavadan. Onda çodayla vermek mi? Mayla hoş var. Familiya var da. Oşul familiyanın en aksakallı oşul akemen. Bata men algım gelir. Bata verin. 10 bin. Akaşava yapraklar. Akaşava. Elimiz esen bolsun, cersuuz bütün bolsun. Memleketimiz önlüktün memleketlerin katarı koşulsun. Allah toğcağınızga bereket ışlık versin. Akkalpaklı Kırgız elime, menen Akkalpaklı Kırgız elime jana göz yaşın çoğuluktular ıntıma hırs dilek versin. İmandan solvas bulak versin. Özünü görüzün köküreken kötüğün kusa versin. Külüklerge arış versin, jigitlerge namus versin. Arılarga kuat versin, balasıga tuyak versin, jaşlarga baktalay versin. Akaşavama sizge den soluk uzun ömür bakvat turmuş. Uğul kızlar meyre şerilerdi. Kırgız elin urmasıyla bölününüz. Sizden akıl nasatınız biz için çeksiz baylık. Siz eli yurtunuzun gözünün çırağı olup yürüyüşünüzü Allah'tan dileyiniz. Amin.